Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ade algon men Dhuvvumugai Samaaluvelavvaa algon men hayatuge dostak tereng duhum baika algon men magutaka mi heda kuramunda ade algon men ke mi furane mi nafsa visnale beje ei algon men nafsa ki Allah subhanahu wa taala hurmatir kurwa fa vecche ehim kamon e nafs ge hurmatatta ka algon men beje amilla atun gelluma halak tere diumuge kurin ekan dene gane ekama rakkatir ma egotun magumati ga Dhuvvumuga nurakkatir hadisata hinga accident ta ve eta beka ege gellunta foramunde adi kiye ege sabon eta beke furana ves duniya duko gebede Allah subhanahu wa ta'ala kitu Quran ga wahi kuravan gafani wala tulqu bi aydikum ila tahluka adi tiyabami hunga amilla nafsu halak tere gellan la shetiyabami hunga amilla attakum ema mi algon men nafsu salame kuran rakkatir kuran beje adi Dhuvvumuga Samaaluvelavvaa beje mifada bodeti maguta hedi algon men Dhuvvumuga fasehta libifa wairo algon men visnalu me fikuru kurumen neti nikume baru speed ga Dhuvvamun dairo ege natija wara hitivege hinga dane ekama ki algon menge furana algon menna wakive diyon kita mihun to ege hitama kuranti beni algon menge furana adi gelli nudiya kamga vss algon men atun ehen etabbayge furane gelli diyuma magfahivege hinga dane mi viruhuri kame nurakkatir kame hitame kame algon visna algon men gen nikumegen mi magutaka duvwafa midani emburi giya diyumuge gastuga nuwata ummiduga hure algon men nang intizar kurana algon menge member fan nuwata algon menge ambidaring waane algon men ehen dimawa kamege sabun furana wakive dan jehijikam ga waanama emihuna kiha hitame libene to e hitama kiha duhaka emihun tahammal kuran jehene to e geterega algon men e lagen gonu echi hifa gen gonu echi huriha eche fennan huriha hindako emihun nang ya asarta e ade e handantaka wakive dan mara udago waane adi kiye algon men atun ehe mihige furana hingejekam ga waanama algon men nang eta aila egnote eta baigge diriolon bika haduga jesuni e kud ade eta kudinne enage bappage gannane kam ga intizaruga hutta e bappage furana note e bebege furana note num ve simage mihe furana edani algon men atun note miha ku vedane e aila e balhattan huni hame kani miha kamuga ehm vire aila ya kiha bodu hitametto libuni ehm algon men Samaaluvelavvaa veje algon men nafsuta halakatere gellala gen wane Dhuvvumuga algon men rakkatir wanje he ade egotun algon men magumacce nikukamuga via savariya ka duvvache kerikamuga via ves kiuma algon men na sunna vegen wa duata kiuma erun irada kurbi Allah ge hadratun rakkatir kama salamakal liben adi hama eya ekiga algon men magumati ga dumman hedifa gavataka furihama kiyama ve bolamba baru speedu ga Dhuvvumun durheli wanje he ade algon men e nafsutako ge salamata rakkatir kamattaka muli mujtama ge salamata rakkatir kamattaka algon men emmena kiye sifada baikum galavwashi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.